Zan tha zan sung loi kan pe tu boy pamin thang thas ko se zan khat nu zan khat in kan van minung zan kan van than ham chin nang mang zoom tu ule naw nu le pa ra khomen an di lak songa lunglop nak chim chok lo kang ai ti kha van chim ka du e ni zan pathian bia kan van zo ti min ha cho gol tung le ya kan tlik a her nak kan chime hi kan tlik nak e akan don tu big kha aran kho chungin thon a her zia kha kan van zo tin ha e dunia hen chu swal nak kan to mi ten ha zeida kan thon kho nak lam tha bi ka si ti tu zan kan van zo ti ding chu salai churanga chun let ke practical tampi application tampi chim kho kan van zom la ye ma hen nu le pa nan cha jong thalai kan fa kan naw le cha jonga a thalai te ka ro chan ma he kan van thim mi chu se kan di la ken sam som nga le pakhat kha kan van ready to halai yo ke arong van ready no adi la kan ready la cha khan ren nak hlei ko tiang chu ren nak hlei ko tiang so kan di la ken o thang pin arongen kan van ready halai 1 2 3 go na zang fa nak angan sa a ka swal nak chu ka then piak ko ha ka that lo nak chu ka trol piak ha lo ka swal nak chu ka then piak ko ha ka pal nak chu ka hal i ka swal nak chu ka thei zung zal ka swal nak chu nangma chung a nangma chung shim shim a asi i a tha lo a na ro mi kha ka to chu cha chun bian na ka chei tik a na man ko i swal na ka phot tik a na ding ko swal chia in shin ka si kanu ni akapoya khan mi swal ka si chang zum ok lak lung thin hi na du mi asi ka lung chung hi na phim nak in kha ter ko ka swal na chu kan ho piak lo ka thiang lai ka to lo hor ha nak in karang deuh lai lung lop nak le thanop nak o thong chu ka thei ter lo na ka khia i na ka shil chang na in ka lung alom than lai ka swal nak chu na mit chin kan kon ha lo ka that lo na vial te chu kan ho piak di kon ha mo pathian ka chunga hin lung chin thar ka sar piak lo thar le zum tlak asimi ro nak ka chunga chia ko na nak mun khan ka thol ha na thiang tharau kha kalak khan ha na kham na chung in achuak mi lop na kha ka pe than lo na lung chin chung nang ma no zul du mi a circle chutika miswal mi kha na nol bia chu ka chom piak na lai i nang ma le a an emer than lai mo pathian ka kham tu kanun na khi ka zuak ko so lo na din na khi lunglom te in ka than lai mo boy pa bechim ka bom lo nang ma chu kan thang that lai rai thoi na khi na du mi an selo raksin ha se lo chu karak in pe kong ha na lo mi chu khang thoi nak zong hi aselo karai thoi nak chu toidor nak lung chin hi asi mo pathian toidor nak lung chin le no ngai mi lung chin hi na tho lai lo mo pathian zion chu zangfa lo bom tua jerusalem kul nak van pang chu rem than ha khitika amhan mi rai thoi nak le khang thoi nak ha chun nai lom lai i na biak theng chung a cho tum chu an thoi na lai sathyang kan re mi thern boy pan sonak pe pe ko sa zoom tu kan na ka swal nak kan tei kho nak ding lam ama sabik mi chu kan swal nak pathian mai phuan si tu zan chana hen pathian mai kan swal nak he zeitin da kan phuan lai zei lung thin nge in da kan phuan lai chu kan phuan tika pathian ni hen zeitin da akan le lai ti he tu zana pathian biawan i shom tin ha si te som kan tu na toi ten video atoi te kan van zo tin ha la yo God will use the foolish to confound the wise. God will use men without arms and legs to be his hands and feet. To prove that it's not about him. Can you pause it? It's not about his ability. It's not about
affect God will use the foolish things to confound the wise. God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, to prove that it's not about Nick. It's not about his ability. It's not about him and his strength and how he speaks all around the world and uses his hands greatly as gestures and body language while he gets excited preaching. It's not about me, it's about Jesus. I didn't write my story. Jesus wrote my story. He knew me before the earth began. And I don't know about you, but yeah, it's good to have a job. It's good to have a relationship and get married and have kids. It's good to have that stuff. But until you find Jesus Christ as your Lord and Savior, there will be always something missing. You can't rely on you because you will fail you every single time, just about. I needed Him, not just because of this, but for my heart, for my mind. By the grace of God, He kept me here on earth, even though I tried to commit suicide at age 10. The bullying at my school convinced me that I was a mistake, that I'd never eventuate to anything. Man, what a lie. When you realize it's just the devil, I say just the devil because the devil's nothing compared to Jesus. I was listening to the encouragement my parents were saying, but then listening to the lies at the same time. The lies saying, you're not good enough, Nick, just give up. No, I am wonderfully and fearfully made according to Psalm 139. Oh, Nick, you should just give up. No, I can do all things through Christ who strengthens me. At age 10, I didn't believe the truth because I wasn't running the race. I wasn't in the right race. The race where it's not just getting things in your life and doing things and having things. What happens after you get married? You think you're the happiest person alive. You need to talk to some married people first. Amen? All right, so then after you get married, and I love my wife, trust me. But if you're not happy single in Jesus, then you're not going to be happy married. Amen? It's not about me. It's not about my ability. It's not anything about that. It's all about Jesus. It's not about what you have or what you don't have, or what you wish you had or what you wish you didn't have. It's all about Jesus, that no matter where you are in your life right now, if you ask God to forgive you of your sin and you repent of your sin, God will come into your life, forgive you of your sin. You'll receive His life, His blessings, His life eternal, and His life's plan for your life. Not my plan. I don't want my plan. Sometimes we just need to get over ourselves and actually realize that sometimes God actually has a better plan. I suggest a plan to God and He doesn't say anything sometimes. But we got to understand that God's ways are higher than ours and thoughts are higher than ours. And I showed that video for the summary of my testimony. And I want you to know in your life, I don't know what you're going through, but God does. If I have Jesus, I have everything I need. Now, does that mean I don't have a pair of shoes in my closet just in case He says yes to me? No, I do have a pair, okay? Just in case, okay? I want to be ready. But what we need healing first is in the inside and to hear the voice of God. Hearing the voice of God, when you hear a phone ring, you pick it up, okay? When you're sometimes dialing into heaven and it feels like He's not picking up, don't hang up on God. He's listening. I hung up on God because I didn't understand His plan. God said through my parents, Nick, God's got a plan for your life. Jeremiah chapter 29, verse 11. I have a hope, plan, and a future. I'm like, no way. There's no race like that. There's no heaven. There's no God. Look at all the pain in the world. If God loved the world, then why is He letting so much pain happen? Later on, you realize in the Bible, God doesn't give us pain, but whatever the enemy tried to use for bad, God turned into good. I can't do anything with my broken pieces, but there's nothing that God cannot do. I've seen pain.
I've seen miracles. God allows things that we don't understand, but I want you to know if you hold on to Him, He'll hold on to you. If you trust in the Lord with all your heart, even when you cannot walk, He'll carry you. When you don't get a miracle, you can still be a miracle. I don't need what the world can give me. I want what Jesus wants to give me. What do you think I rather want? One more person to live forever or have a little bit more money? What do you take with you? Nothing. Nothing. Not your garden, not your car, not your nothing. Just you, your soul. And the encouragement you've planted all around you, hopefully souls to come with you. I can only imagine. Now, don't handcuff me because of my doctrine, but I just like this illustration. Imagine God sees me and He says, well done, my good and faithful servant, welcome home. And then He sort of looks over my shoulder and says, who'd you bring? Amen? I want to run that race, the race that matters, the race that counts. And I'd rather be paralyzed in the arms of Jesus in that race than be the first prize winner and runner in any other race. Ma pathian sina hen ngay thiam hal e tei kho nak thon nak hal he swal tei nak thon nak number 1 pak chu se churonga chun tu ten zonga David ni pathian sini tha chami te he vanzo ti to an hausi lo hi chungin point nga point ruk pasri song kan vanzo tin hala ye chudi in kan di lakin pathian mai a ho mat mitling kan shim lo swal nak an akhat mi lo te kan sela pathian mai dia sol phon nak minung mai stone pathian mai dia sol phon nak kan di lakin le tro in to khok ni zom halai ti khawan chim gadu e tu nai kan real mi samsung ale pakhat he kema zong nifatin te in selo nifatin te in suan na ka to tika pathian mai suan na ke ka phun tika hen ka kal mo mi bible chang ke sie David ni to mi chana the di chang kolai nai to tin to mi de khawan chim than ding lo David ni rolo pi in Bathsheba nungak do tatak mi kha tak lo ngan akhol yo ka mu e chuwa chun David ni chun swal tua du nak lungthin he khan azo chang chu swal tua du nak lungthin he azo mi kha ni zan kan chon cham man to ken swal nak fa te na tha lo sia chun chu swal nak fa te chu akar lai mai fa ban to ken akar la le na nun nak an ei la le an nang ma li la to an tha lai tia kan ti man to ken kha du nak lungthin te kha tha cho lo in kha du nak lungthin te kha avan akal pi chi zai mana arwat lo we chu swal to du nak lungthin he khan chu Bathsheba chu in akhana chome ton bia salai cha an itti nule pas swal nak an tuan huwa fa an poye siang param pakhat pi
ava pale bang chu aral kapla ka athabik mi uraya aral kapla ka afella athongbik mi sitika chu aral kap nu pin ha poiter chu sa kholo ti je ti ok tha bila fakan poi change je na tu ai ti se chun nawa pa kha I na kha na som lai na pani kha itiu lo la hi final ma fa si tia nawa pa kha na hlan lai tia te ava pa chu itia som sima sa ral an do lio sitika Malia chachon ra kap an sie ra kap iran an do lio chon zai man in sunga nupi he I nak no zo ngai lo aron cho kan siam parhang chunga hen zum ok klak ra kap thak an si ti lang ter na ka khan uraya chu anupi se idut deal te ka chon dong na ka david to ok thailo le zai ti ok tha hi uraya he zai tik man in nupi he itlai lo sa ral boy pakhat au kha ranan do te ka uraya he amai ter bi ka nang culture lai ma nang culture hua ral pol ne anvan tha le changka nang anvan kala ral pol he anvan in le changka bakin ral kap dang vial de chun nunan so lai ama long nan che lai le chu ti chun ral pol ne rak that ha se lo tin bia cha chu ti te chun ra bu ni khana to uraya chu ra ado amai big klara khana kal chu chun a hole pol ne no an so ta ke anak tha david ni chun swal atwa mi kha atluk te ka pathian maya kalpi chot loin kha swal na kha thu it me zai heda athu jang ti chun swal nak dang he athu jang swal na ke thu nai timpo sia chon adok na chun swal na ke akar chin chin ko lai swal na chu din na ke thu nga ti lo li in thu hau chang thil dang in thu hau chang apun pun en kan nun na ki akan ad chik chak ke david jong chu kum khat chung matin chun belau bashi ba ha chani umme khuan sa nan pathian falen ha cho boi pa atha to zaitik mana pathian ni hin a falen ha cho swal to nak le a hin thlotlin nak akan pebelo boi pa min thang thas ko se pathian a falen ha cho pathian hin zaitik mana swal lak le a hin thlotlin nak akan pebelo kan hoi pa pakhat he ka sin hin arak zai arong cho zu vai khatte ding e vai khatte adin nakin motoka kha among e palik ni anak le DUI tia kan ti US a chun zu rit bu e motoka anmok mi tle he avoi khat nak din baka zu rit baka apian thar nu ken mo apian thar la chu zu ta ma chok sive ko apian thar nu vai khatte zu din baka hen an tle la dollar thong rang lo baka a chia ko fine la ka ti mi chu sailo pathian ni a fer de ton no e avanti so zia ka vanti la he zu tama tampi he ni fatin ten zu an ding ko alma chu ma ti chu khwan sa ko le vai khat ngai ngai man DUI zong an mi belo ke chu vai khat te zu ka ding le DUI kai mi chol tia te kale mi chu kanao boy pa ne an do to ke swal to nak le ya hlo tlin nak kan hu lo mi he boy pa ni akan do to cha hin se kan ni zong kan si chiu lai swal kan to te ka kan chilunga phusun na kan ngai hlotlin nak kan mulo ki swal nak le ye hlotlin nak na mulo te ka hen pathian kai lom tok tlaw lai na ka sian lo cha hen du po in nak tha lo tem boy pa he kan thang that ting se david jong cho boy pa ni chon afa si ve cha boy pa ni swal na atwa na ke hlotlin nak pek adu shim shim lo cha prophet Nathan ka so au ka David he aso naka vachim de. So Prophet Nathan ni chun David sinakal le. Prophet Nathan ni ben nabia pakhat achim. Chu ben nabia chu ta si chun mirum pani hin tu tam pi angai ye. Chu mirum pani tu tam pi angai ko mi cho. Si fakte tu pakhat te lo angai mi pa tu kha avalak piak e avatlei piak avatha piak. Zidin la kan to lai David tile. Chu ban tuk pa cho atu bakin anun nakhe tatsuko se. Chu ban tuk pan ha chu ading lo tuk mi se atu man so zun shim shim se avantile Nathan ni sun akut dong baka David chal bakan asola chu pa chu nangma na si he pathian mai hen swal nak na to e thu nai tem sima sa tu ni hen na swal nak ke pathian ni an ngal ko le pathian ni hen nangma he anau thane tia Nathan ni kan David avan kal no te ka chun David ni zai mat to ok athei ti long atwa mi cho aswal na ke jinda ka thu lai zedin da ka thu chin chin lai zedin da
ka hlo ter chin chinai ti kha arwat khoti lo arwat kho mi chu swal nak ngai thiam ko tu pathian sin hen akale lung ngai chi nak he thacham nak ngai chu thacham na chu tunai kan re mi chu se so number 1 swal nak kan to te ga hen chu swal nak kan to mi chu zai tik manin swal nak dang he thu itim tin hal hause kha swal nak kan to le chang kha bakin kan to no mi pathian sin hen kun hause ama long he fu hause ama long kan swal nak ngai thiam kho tu chu se number 1 kan kanule ka pa kule ka naw na zoom tu nuna hen a ho po he mi swal ka se di chu kan swal na chu mi pi maya thu thiam do mi le thu a thiam lo do mi long te kan se ko chu ron chu a ho po he apple kho mi kan si te ka hi kan i pal mi he zai relo in swalai chi lo zai relo in house lo hi kan i pal mi chunga hen akan ngai thiam kho tu pathian sina hen a ran na ken fun house chui kan fulo sia chun ni khat swal na chu akar chin chin lai chu swal na akar chin chin sia chun pathian chim shin na khe a fak do chin chin na ti ka sko David chu pathian sina ka le pathian sina kan suangai sina atwa David athacham nak te he kan vanjok tin hala ye pathian sina afu e zeda atwa ti sia chun aswal nak chunga khan ze aswal nak zeda asi ti kha ai hale chu chun a chaulan awun khan ama bakhi ka swal ko tim he awun khan chu am he pali kha vanjok man ulong can you go back to the verse 4 please Vandria tuan house 1 2 3 go Can we go back 1 verse 3 am he pathum na te kha kapal na chu ka hali ka swal na chu ka thei zung zal ko kan David ni hin aswal nak ang hali aswal na chu a thei thiang tharau kan sunga tiga hen swal nak kan tu atika lunglom nak ngai kho asrim sim lo thiang tharau kan chung ko kan ti swal nak hen kan i lom peng sia chung kan sunga hena tatak ma tatak lo ti he kan i ruak ngai hau swal na athi te na tua zonga thiang tharau ni chun swal na khe khwa sa ti kho mi an silo te ka chun chu da chung lei hi a lom shim la lo e a tap mi le a rok mi na nun na khe chung lei te hena shim lai zai tu na thiang tharau ri na chun swal na chunga hen huat nak le ngei chi nak le lung fa nak lung thin kan pek ti sia chun voi kha chu khem kan to em swal na kong ka chon piak na chun khap na kong ka chon piak na e thiang tharau ni kan phale ti an nun na khan rian atwa ne kan naw pa te bak cha ta thuma he kan mo chi se he kum sha rong ke se tap thwa ma ka fa kan aw ra ta man he zero ta ma tu ke chun ta ka venti le usalo ka swal tu ke ti achim dan le ata dan ke so ki mi vatat na silo ko ter so atta ni khati tuk lo bam boy pani akang achim ko belalo ka swal tuk di ya sidan na tua ka tila ni zana khan chami poi ka phi e question pakul behal na pakul akan pekle question pashan nak te kha phi ka thelo le athli den ko hoi pa answer te kha ka bi le ko hoi pa ta kha ka copy ti sa ma rong amona ta ka tile ka tap ka fatto ka nun nak ti so thiang tharau ren training chu se swal nak angan lengan lo akhan slowen thiang tharau chu a thiang tuk mi si cha swal nak a fa mi zong he afuat e angan mi zong he afuat swal nak fa le fat lo akhan aboi lo le swal nak fuat tu kha thiang tharau ren tu na se swal fuat du nak lu ti da kan pek boy pa min thang thas ko sa kani chiao te kani USA na cho tlompal te tax return to zonga li la sok shole an to tin hakek anum chumo hol le tik zonga khen zekanti lai hol le ok piak athalo mi pastor te na serem lo ngai in hol an le piak mi nung ha don cho an li le sok sholo te an chim te na mi khavan le piak na ke har ngai mi ke sela
cái chim du mi cho khi sual phá thì dòng he cần tua phôi tuk mi he kharau kan ngei lo mo simo asilo ada kharau kan ngei ko na in kan ti sadu na khi angan tuk da si ti he kani ro bak ting chu se David ni chon aswal na kain hal aswal na chunga alung roke chu aswal na chu midang a hauman apulo am he pakhat in pathum te van re ti chu than to an house okay 1 2 3 go Okay, azako. Miracle in chun. My transgression, my iniquity, my sin, my transgression, my sin. Kema kaswanak. David ni hinzay da atwa law ti siya chun. Bathsheba ka apu law. Midang ahom han apu law. Ama bak ka miswal kasi te kan awon ka ni. Ama bak ni kan kema bak ni kaswal ka utimi ka atsawlan. Với tâm bị cho xuân nạc lấy căn thục tích cả hen căn mà lấy căn mà chunga khan dây căn tì lại in hem nạc căn này tuần dây tin nạc căn in hem tì xét xuân hi cái xuân nạc cho cây mà ruang xí lawin cái hoi là poli zu an cái din pi ruang tia mi pu căn thong tak khát chăm căn đại than mi tì này căn pastor tì này khát chăm văn tuy đâu vắc sa khát chăm về câu lại hết tì song asilo la kumpong kan khai me kan ha chilwi kumpong arakan pe tu pa mo kan pe tu nun ha ka khanu kha pa ro he sakawe ma khara ka pe ha silo cho hi ka to nga lo tin kan swal na ke veitam pi cho kan male kan ma chunga khan chol hlan nak lowin midang he kan pu peng la midang na pu po asia hen chon nun khen na su bakla lo David cho kema ka sona kema ka that lo nak te midang pu kan thon tuk mi he a how nol da kan chon ti se chun kan pu big le kan pi big Adam le Eve nol da kan chon cho zang phana ten Genesis angan pathum am he pakwa an hleitum te kha van ka kapyak ta man Genesis angan pathum am he pakwa an hleitum ke Adam le Eve kha thing the ne suan nak an tua pathian ni kan chu suan nak an van tua mi thing the en mi kha avan hu na te la avan the na te ka he kan van hu mi la kan van reading mi chu salai van re ti ton ha say 1 2 3 go next please mi pa ni chun dum chung na cho thong ka thei thong ja ka thin aphang ka thup tia le pathian ni chun a ho ni da tak long na si chu an sim tia ahal ei ha tia kan ti mi thei kha na ei dara tia ti mi pani chun na ka serpiak mi nu ni khan thei chu ei oka akapek I ka ei tia ale moi pa pathian ni mi nu chu a tho I zai cha da hi na tua tia ahal mi nu ni chun rule ni ka hlen I aka eiter tia ale ka hen if ka aswal na kapathian ni khan ahal zero na tua tila if ni khen amale ama kha kudong so loin midang kudong so chon hada so chen rule kha so rule ni hen akapeke tia ti Adam khavan halve Adam ni hen ahoda so Adam ni ahoda so ai if aso lo he Adam ni chen pathian bak do pu chu he zang fa nak ten am he hlei ni ka van ka chan man van re chan taw na se mi pa ni sun nak ka serpiak mi nu ni khan ama pathian ba ka pu chu puna se hi hera ka serpiak la lo hi nu hera ka serpiak la lo tuk for ok dinga khan minung anum la lo la kaing ha lo Boy pa nang mara ka serpya kalo nang ma chu hen ka suang halo tia pathian ba kha pu ko chu voi tam pi chu kan ni zong blaming game kan anti mirang ni chon kut dong so kan thong tok kan ma kan chung suan na kan to mi kha kan ma le kan ma chunga I chol han nak le I won khan nak loin midang long te kan so chan ta chun na ka belo usailo hina poni hin wheat sa chok hem van ka
เป็นหาละเสลอรักมูสักหาละเสลอฮิเลนรักช่วยหาละเสลอกระชากงหายอุสายโลมาตินจุนก็หอยละปอให้กายกลมแลตัวจุจุตมาไกจังไม่ดังปุเตนฮะอาเชียวเขาจะปะเทียนหากันปุจันตัมตุกโซกันนาวปะปะขัดละบังจุอุสายโลบอยปานเห็นควักเชียตุกมีรักเปลหาเสลอจากกระเชียงไงจะไม่ป่วยเฮอดังตาป่วยให้กระจกอาหงฮัลโลเตนฮะต้นทีโซบอยปาsorry อุสายโลปะเทียนนี่เห็นกันนูเลกับปะให้เมราฮอนนัดเทียมตระเวนหาเสลออันมาเมราฮอนอันเทียมนักทองอินเห็นเกยจงเฮท่าเดดิ้งเตอินอันกระจมเปียกเขาไหลเลยอัตัวเราลักกันกุมฮัลโลเตียปะเทียนกันปูจานเลยไม่ดังกันปูจานนัดตำตกมีปูอัดชัดลงนักปะทุงกันเป็นชิมหน่อย number one นังมาส่วนนักนัดตัวมีขาบอยปานี่เห็นนังมาบักเบียนใจเตลัยจู่ร้องอาจจะมีปูออกท่าลง number twoมีนับผู้เป็นเสียจนจูนัดชมบ้านักเรียนนายปัดนักจงเห็นนุนนัดจงเขาไหลลงปฐุมนักมีนับผู้เป็นเสียจนใจติกมันนายขังเขาไหลลงจากนั้นตุเลียวนัดส่วนนักเฮนักหอยละปนนี้อันนี้ตัวปีมีอาศัยจงอ่ะใจที่ออกท่านัดตัวจังเขาเลยบอยป้าสินตัวเห็นกุนเขาเลยบอยป้าก็ส่วนนักกังหัดเกี่ยมาบักเหส่วนมีก็สิเกี่ยมาบักนี่ก็ตัวรักง่ายเทียมเทียบอยป้าง่ายเทียมนักกันฟูดิ้งจุดสิเป็นหินักเดวิดนี่เห็นเขาจุงอาดาอสวลที่มีเหงาอัตุเลียววเลยจุงสวลและสวลโลอันตะนึงอามักตุกมิจุโมมิดังจุงอาฟ้านักกันเปียกโลเป้าอาเซียจนวเลยจุงนี่มีจุนสวลนักอาเซียโลอันที่จังจุรงอาจนนูเลนูอีวอร์นักเต็นฮะปาเลปาอิดุนักเต็นฮะlesbian gay bi trans queer anti LGBTQ นี่เห็นอันเอาปีบิกมิโซฮินูเลนูปาเลปากันดูมีสวลอสีจุงโลสวลอสีโลนักโซกันมาเต็นกันดูกูมีค่ะนันมาจุงอาฟ้านักเลนันมาจุงอาเห็นเช็ดนักประคัดมันกันเปียกจุงฮาโลที่อันที่นะไว้ต้มพิโซกันมาเต็นจูกันดินมีแค่เจดินดาเทียมกันอีโจเตอร์ตอนที่เสียจนเกี่ยมาเต็นจูกันดินกูโจกันจูดินมีจนนังมานารีมให้มอกันให้ที่โจเกี่ยมาเต็นเป็นใครนี่กับผมกูโจจูกับใครนี่ผมมีจนนังมาฟ้านักอันเปียกให้มอกันทีละกันมาจงไอ้ฟ้านักอากันเปียกมีเล็บเปียกโลมีอากันอันเป็นมิสโลเวมีดังฟ้านักกันเปียกเล็บเปียกโลค่ะอันเป็นมิสโลเวเขาจุงอาดักกันสวลที่มีเหอันเป็นปีบิกมิจุเซจุรงอาจนมีดังฟ้านักนับเปียกโลจงอามีดังนานันหดฮาโลจงอามีดังนัดตัวตั้มฮาโลจงอามีดังไงนัดเชตเตอร์ฮาโลจงอานังมาปุ่มเตลงนาโชโคนาเองข้านับปุ่มนาโชมีข้าเขาจุงอาดักนัสวลดิสิจนปะเทียนจุงอานัสวลเขาจุงอาดักนัสวลจุรงอาจนมีดังฟ้านักเปียกลงให้สวลนักอสลขีเตนนังมาเตลงนัดตัวไอปะเทียนดูลงมีนัดตัวจงข้าสวลเสเจรงอาปะเทียนจุงอานัสวลจังso am he pli akan mo sang fat am he pli ka man ka kapyak taman Psalm 51 verse 4 come and read it on halai 1 2 3 go David ni hen pathian chunglonga aswal lo cho ma he Bathsheba chunglonga aswal ava pa Uriah chunglonga aswal ani cho siang parang asile ami phun sinjonga aswal seman silo I fiang me cho hina pathum chungi aswal mi nakin abepi do me cho pathian chunga aswal mi kha bepi do ti khai fiang e churon chan pathian chunga hen swal nge thiam nak hal he swal nge thiam nak kan hal kadi chote swal nak kan to min hin kan lung akan rokter bel mo Swal nak na to minihin nangi na an shatrabel mo amhel hei ruk hei sri ka vanzok taman house amhel hei ruk hei sri ka vanzok ka taman vanre ti to an house right toy nak hi na du mi an sil For you will not delight in sacrifice, or I would give it.
You will not be pleased with burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. David ni atimi cho boy pa swal nak katua mi he rai thoi nak tua mi ni in khu ter ning lo khu ter kho se lo hi ka swal nak he rai thoi nak katua mi ni hin ngei thiam nak chua pi kho se lo katua ha siman se lo rai thoi nak na du da mi cho thin lung ke koi nak se ti ati với tao bị cho xuân nạc căn tuột thì cả khen khá xuân nạc ha bồi pa chung à hen lung thinh cái quậy ngay thiêm nạc lên ngay chi nạc căn lầu en creep pha bún ha căn đi không căn xuân cho mà buen praise and worship ha căn trôi câu căn xuân cho mà buen Sunday school CEC là xem mà ha căn sẽ câu căn xuân cho mà buen creep pha upan ha căn sẽ câu căn đi bum lên câu chú căn đi bum mini chun căn xuân nạc ha và khu khó sẽ lo khi căn lộ ter cho nên bắt thiên này thì Bible này thì mình cho hi bắt thiên biếc in lệ arian in nai biếc hana na sual nak chung i lung thin ke koi nak na ngai mi boy pa ne adu deu mi chu site mai abe pi ta tak around so personal relationship angai mi kan site ka boy pa he personal relationship kan ngai ding mi abe pi tok nu le fa or nu le pa le fa le kalaka isik nak mo iremlo na pakhat khat problem avan suate ka chu problem chu zaini da aram ter ti se chun pakhat le pakhat ngai thiam nak kani hal nak ni aram ter bantuk in apakhat naka pathian chung sual nak kan tu ti ka hen ariana ipek masathana a krifa bu ipek masathana a right thoi nak pek masathana boy pane du mi cho a maya thinung ke ko in sual ngai chinak he fu he du de mi chu se ma chu nang le ke kan tu ding se thinung ke ko ita takin zai rong ha hi sual nak rong a hen do ko pathian a thi chu kanu le ka pa ku le ka naw na kan tot big mi minung he mi sual pan hen nam te in rak that se lo chu nam te chu van panga kani tar chung lai lo chu nam te kan mu bo chun kan fot tuk lai cho zerunga chu nam te ni kan dot big mi minung pe tha cho chu ve man kan pathian kan dot kan ti sia chun pathian he kan zai cha da thi kan swal na cha do thi cho pathian he kan swal na cha thi kan dot big mi minung an so nak nam te cho kan fot lai ban tu ken he swal nak cha thi chan he swal nak he kan fot ve bak ding se he swal nak he kan chi mi ni hen lung nom lo nak akan pek ding se he swal nak he kan chi mi hen chin lung ke koi nak akan pek ding se ke he kamitlit tak atam ngai seman se lo pathian mai ka swal na ka to swal ngai chi na ka to hen chun kamitlit tak ni apin ko tatak around so kanun na ke arok chik chik ve kha chu kan na pa usai lo ka piang thar lo behal kan du tla zetin pia ka zet lan ni aka soi tuk te kumnga ka soi chang alon chia kumni khep na ka to chu khep na ka to anakin ke chu ka piang thar tia ka ro simas lo tu kumni si chang le ka so pang ri te ka piang thar mo khati ko si chong ka nao mating chun van le ok har ngai le ke mani ka hal chin to lai na pian thar hlan na ti mi le na pian thar nue pia ka zet lan na zo te ka hen adan mi te mo te le usalo adang te sida adan ka pian thar hlan e pia ka zet lan ka zo si han son ke ka nom tok nom nakin ka zo ka pian thar nu ka zo chun ka fuam na lo le ka du na lo pakin ka zo te ka fa tok ma ka tu mi ka kalung chin arok tok tha jong ka cham jong za na en ka tai khori lo zin na nan ro chu kan na pa chu piang thar ha ma piang thar nak im mel chut nak angan big mi cho swal nak chungi kan lungthin adang madang lo khi che swal nak chungi na lungthin adan mi hin piang thar nak mel chut nak la ka angan big ase lungthin thar kan pek na lai du nak thar kan pek na lai chu kan du na chu kan nun hlun kha siti lo en kan du mi chu nun nak thar kha sang kan ni chu swal nak sal siti lo en din nak sal kan si chang boy pa min thang tas ko se chu ra chu swal nak kan to ti ka pathian mai kun si lo chu pathian mai na kun sia chon lungthin ke ko in pathian mai na kun sia chon nak kun le chang ka bakin boy pa maya na so nak nai phone chang ka bakin boy pa ni
อันเงี้ยเทียมจัดกันส่วนนักเฮใจลุกตั้มกูมันเสร็จแล้วกันมาส่วนนักเลยปะเทียนจังฟ้านักเฮอารีเฮวันตะตัวอุสิล้ออัดช่วยวันไทยอุสิล้อนั่งเลยกันส่วนนักจะติดรถขัดเตะคิเสปะเทียนอังเงี้ยเทียมนักเลยอาจังฟ้านักจะreallyปีทุกนั่งกันใจลุกนั่ส่วนนักตั้มมันเสร็จแล้วบอยปังเงี้ยเทียมนักเลยโดดนักเฮอังอันโดดสงสารบอยปังมินทั้งทัศกเสจูรงอาจวนคริฟานุนจูโมนัสวลนักข้าอิเรมเลนี่ปะเทียนสิงคัลคิสแล้วนัสวลจัวมาบูจงกับปะเทียนสิงคัลก็แล้วอามาตูนี่เห็นตีนักอันเปียกลายแต่จูเบียกนักดังเลยซูมตูคริฟากันเบียกนักอดันนักจูเสเบียกนักดังพอจูนันนุนนักอิเรมตาวล้อนันนุนนักนันอิเรมหูลงอ่ะปะเทียนนันฟุกเขาที่มีเบียกนักดังอันซูมหนึ่งจูเสนั่งเลยกันซูมมีจูเสแล้วนัดลาวจัวมาเลียวนัสวลบิ๊กจัวมาเลียวมวยนักซุงเงินเลียวขันปะเทียนเสนานัสซีนิงเต็นรักราล้อนัสซีนิงเต็นนักกิรติไลแล้วไว้ป่าชัดตุกจู่ๆการอเมปัสรินักและปริตากันหัวข้อจังฟังเต็มกับกับเดียวทันตามหุ่นอเมปัสริและปริตนะคะวันเรียนที่ต้นเฮาเซ่ 1 2 3 go Amen กันเดวิดเนี่ยเฟียงไม่จบกระส่วนนักนักเทนเบียกเจนกระเทียงจัดเลยปะเทียนมายาลุงทิ้งเก็บเองส่วนไงชีนักนักเสียจนขันนักเทจังกับบักเก็นอันเงยเทียมจัดอันเงยเทียมจัดสมัยสละอันเงยเทียมหุ่นจนเบียกันชะตักเวบิมีส่วนนิวจังค่ะเขาตอนนี้ส่วนอันพอดีโมว่าไปให้อายุส่วนมีค่ะเขาตอนนี้ส่วนอันพอดีโมวันที่จะพอดีแล้วเกมมาจงนี้ส่วนกันพอดีแล้วกันเงยเทียมสมัยสละอส่วนเบลว่าส่วนดีละปะเทียมให้กันกุญจังเงยเทียมนักกันหาจนส่วนนักกันเตะโคเวลส่วนนักกันจามตะโคค่ะนั่งเลยกันเรียนเสียจูกันจามตะโคนักดิ้งจ่าเห็นอเมประชาเอลเฮงาเตียงเฮเดวิดนี่อธิมิโจบอยป้ากระชุงเห็นอาเชียงมีลุงทินเทอร์รักเปล่าจูลุงทินเทอร์ลองเสวินทาราวกระชุงเห็นกัทาราวเฮวันเทอร์ชัวหรอและอเมริกันที่นักจนนักสินกำหูมีคำทั้งคำนักอีกำหูมีลุงล้มนักค่ะวันกับเป๊ะทันโลชวนทัดโทนักเลยทอร์ชัวนักอีกำหูทันไหนจุดทาราวเนี่ยชอบมีทอร์ชัวนักอินจนนเรียนกระตวนทันไหลฮิบันตุเกนส่วนนักอัตลูมินหาสินะกวักไหลอันสินะเห็นนำมายากุนอัตลักโกปะเทียนฮิฟูอัตลักโกมีส่วนนักโกลตุปะเทียนอสิโกที่มีกวัชิมนาไหลเดียดีจุดส่วนนักไงเทียมนักกันหันหัวจนบ่อยป้าส่วนนักนี้อัดช่วยปีมีเงยเช็ดนักลุงเทียนเลวนักทินหุ่นนักทินตัวนักลุงสาวเลวนักฮิวิลเดรักเตยเปียกล้อเธอกัทลาเธอชัวล้อจุดนักเรียนนะเห็นรักเปียทางก็เดียทางกันจำดิ่งจุดเสไว้ต้อมปีโจKorean pastoral เตสินะเห็นทางรักจำเมแต่เตียนขันมีโจสายโลกันนี้โจนิคัดนี่นิ่งอันนี้พอเหจิงปลีหินเบียกันกันผ่านแล้วปลีอินปรุกเตียงเหตุทักอันจ้าปังเตและก็ที่มีโจเชื่อปะนั่นมักตะแค่จิงปลีอินผ่านจนน่าจะได้อีกก็ที่แล้วเล็กขันหักกิดกูที่จะปฐุมนัทเอาไล่สิ่งที่แม่ใจกูนี่ด่าจุดตัวหัวนักลุงทินอันเป็กก็ที่ไหนกติเลยปัสสาวะก็เลยไม่จบสายเราติดชานี่จนดูเรานั่นก็จงทาราวนี่จนตัวเราเองก็ตลอดเดตัวเราเองคงเขาบ้าทีเราเดวิดนี่อธิมิจฉาชูทาราวสวลเตดูนักลุงทินทาราวปัจจัยเลยการหันทันดูนักลุงทินทาราวค่ะทาร์ชัวนักบ่อยปัสนักกันหาดิ่งเสสวลนับพวนรอล้อลงคำนักน้ำหูไหลกติมิสละคำนักกันหูโจคำนักน้ำหูโจยิสุคริสต์กันตะคำดูแลนับบอยนับวันโจหาเลจังกาบักินนัสวนักเวทีเงยเทียมดิสังปัจเจียนเห็นนายเป็ดนักใจมันเนี่ยฉันเขาตีแล้วซึ่งมันสิเราซูมดูกันสวลนักนี่เห็นใจด่าอัจฉริที่เสียจนปัจเจียนเห็นกันนี่เป็ดเลยนักสิเราเห็นปัจเจียนเห็นกันนี่หอยกบนักอัจฉริ
พูดนางชิมเสียจนส่วนนักกันตัวที่ก็จะปะเทียนฝากกันสิเป็นว่าสิเป็นริโก้สิมันเสลเสียดักกันช่วงเราเสียจนคำนักช่วงกันหูมีลุงลบนักเขาทีแล้วปะเทียนจากเรียนจวนดูนักลุงที่กันไงทีแล้วถ้าเราเลี้ยกันท่าทุชินใจรงากันท่าทุชินกันนี่คอยก้มนักอาหารชินจะเห็นเสียจูรจนจูหอยก้มนักจูกันในทันโคนักนี่จ้ะจูบอยปัสินอารามีนังนักลมนักเดนักเตนักลวดนักกันวันหูทันโคนักนี่จ้ะเห็นซูมตูกันซีนหูจงเห็นกันส่วนนักที่ปะเทียมให้กันพวนี้จูส่วนนักอีกันพวนนักนี่อัศวบิมีพี่ทอดส่วนนักลุงเทียนทอดส่วนนักนุ่นนักกันไงดิ้งจูเสียกันดีละกันกันนุ่นนักกันทิ้งเราจะเห็นส่วนนักให้ไอพอนเป็นดิ้งกันเสียกันนี่จงขี้เตียนกันรัวส่วนมีกันชิมส่วนมีอัตูจงเห็นเดวิดบันทุกินอัตุกตักมีส่วนนักอัตลาวมีส่วนนั้นอุเมนไลข้านัตลาวติกาขันข้าส่วนนักดังเงินอินเฮมไลจีอันทัดชินไลจุนักเงินจนอันเฮมโคตูและอันง่ายเทียมโคตูยิสุคริสต์ฟุกอนเฮาเสียมีฟีร์นี่จนบลิกมาอันดีระจนท่องอันทักคนหาไลมีส่วนจนเบเจตูบอยมาอันดีระเสียจนเบียนเจติกาดันอันตัดคนหาไลชิมง่ายเรามีฟ้าโจไลมีนูเลปัสเนียจนตุกเลเวลอันนี้ฟักโคไลชิมันสลามีส่วนยิสุคริสต์มากันดีระจนเงยเทียมนักอากันเบกไลจงเงยเทียมนักเบกดิ้ง already จะคำหูนักเงยเทียมนักสลาเวนอามาเฮกันนี่หอยกบนักอามาเฮกันนี่หอยกบนักกันเงยโคทันนักดีจ้าเงยเทียมนักกันหาสงสารแต่ชุดนักกป้าจงเห็นกสวลและชุดกสวลที่กป้าอาฟากสิติโลที่นักสลาจ้าอาฟากสิเป็นริโก้สมัยนั้นนิคัดจงกันนี่ชนที่ละแล้วกันนี่หอยกบนักอาชาจังและเจนี่แต่ชุดกันนี่หอยกบนักเลยปัจจุบันจีนนบนักอาการเทเตอร์ทันละอาการเปียกทันละเสียจนอาศินักฟักเลยกับปารักง่ายเทียมกับทีมินิเสและจนนับที่เลสังคำปักเองง่ายเทียมนั่นสิจง่ายเทียมนั่นสิจที่มีเฮวันโนทันกระดูกเขาเฮบรรทุกปะเทียนให้ค่อยกำมันนั่นมูลายเรากันนี่ปะเทียนจะไว้ทองคัดลูกเขามันเราไว้ทองคัดเราไว้คัดง่ายเทียมดึง already มีปะเทียนเสสังฟันอ่ะแต่โจนาอังปักคัดอเมปักคัดข้าวันกับเปียกตัวมันเอเวนี่โจนาอังปักคัดอเมปักคัดโอเคมาแค่วันเดียวจุดต้นหาเสร็จ 1 2 3 go โอเคมาขจักก็บอยปะเบียโจโจนาสินะผ่านเจตินั่นเวกขวบกันล้ออันส่วนอิงอาชีเสติสิมันโจโจนานี่ปะเทียมเบียง่ายเลยตัวเบียสาวไลจะงับปีโปชงอ่ะคันโจนาจะอัศวนักง่ายชีจูอัศวนักง่ายชีหัวโจนาอังันปฐุมอเมปะคัดกับวันกับเปียกเปียกตามันโจนาอังันปฐุมเฮปะคัดวันเรียนทันหาเสร็จ 1 2 3 go Amen บอยพาดาตุกเอเอาไว้นี่นักอภิญญาสินพันเตอร์ทันดิ่งให้ already ตุกมากตักมีปฏิญาณสิส่วนนักนางไอชีเสียจนเอาไว้ท่องข้าจงอภันทันเตอร์ก็ไล Alright last one ตุจุ่มเราให้มาชิมสังตัวนึงอ๋อI just want to show you guys how great the love of God is, all right? So one time, there were a master and a servant, right? A master and a servant, they were traveling on sled. They were riding a sled. You guys know sleds? They were getting pulled by dogs, right? They were riding a sled. And out of nowhere, they saw a pack of wolves, hungry, ready to eat them. So what the servant was thinking was, wait, if we both die, if my master and I die, then that's going to be such a waste. So instead, I'm going to sacrifice my life so that while I sacrifice my life, my master can escape. That's what he did. The servant went up to the pack of wolves and they ate him. While they were eating him, chewing him apart, the master escaped. And the town heard of that news. Wow. That's so awesome. And these two brothers were talking about that news. And the big brother was telling the little bro, hey, little bro, what the servant did for the master, that's the same thing. That's a picture of what Jesus Christ did for us at the cross.
little brother was thinking, big bro, I don't see it. Big bro's like, wait, you don't see it? How don't you see it? Makes sense. Connect the dots. Come on, bro. Get with the program here. The servant died so that the master could live. Jesus died so that we could live. You don't get it? The little brother goes, no, big bro. That's not a picture of Jesus Christ. And big bro's like, why not? And the little bro said this. If you switch those two around, instead of the servant dying for the master, if the master gave up his life for his servant, that is a better picture of what Jesus did on the cross. Think about that. You will find no masters that would want to die for a servant. You know what John the Baptist said? I am not even worthy to tie his shoes, although I don't have any shoelace. I am not worthy to tie Jesus' shoes. Okay, who ties people's shoes? Servants. So basically, John the Baptist says, we're not even worthy to be his servant. While we're unworthy to be his servant, our Lord, our Master, and our Creator God gave up his life for you and I. Can I get a big amen? Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Stand up. Daniel, John, you 5, stand up. Hurry up, hurry up. Stand up, stand up. Over there too. Okay, can I get a big amen? Amen. Oh, louder, a big amen. Amen. Louder, amen. Hey, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adiro. Angupa minan sila. All right, can I get a hallelujah? Louder. 1, 2, 3, go. Last one. If you guys don't get this, man, I'm going to make you guys do squats in front of everyone. Look, there are like 200 people watching us live right now, all right? 1, 2, 3, go. Okay, why don't you guys help them? You 5, stand up. Stand up, stand up. You stand up too, stand up too. Okay, you guys say hallelujah and you guys say amen, okay? 1, 2, 3, go. One more time. Asiko baklo ka tuta ko neo kalom. Guys, that's the love that we have. So that's how much Jesus loves us. Although we are unworthy to be his servant, he died for us. So what we can do is what? We can confess our sins every time we sin, right? So atu so sida kan tuan halai, sisun kan di lakin minute pa nga san kan lak halai ye. Kan mali chut nak mun sia thong kha jang fan keyboard khar kan tum piak lo. Boy pa maya kan suan nak kha. Ngai chi nak kan asina ngai thiam hal tuan hau si lo. How mitling kan dum lo. Jang fan den Johan kot khat angan pakhat am he pret in pakwa kha van ka kap piak la su kan ria tin halai ma din san thlasam nak ngai halai ha. Johan kot khat angan pakhat am he pret in pakwa. Hey, van ria ti ton hau se. Amen. Can I get an amen? Amen. Thank you. Atutso kandila kin nizang kan chimchong mantukin suan nakik pakat nu pakat lot hao. So suan nak kan lot nak lam amasabik mi kan suan nak pathiam mai kan puan se. So kandila kin kan malis sarab ning chewin mo. Kubil du mi kubil na sila. Minute pa nga music te long kan pun lai.